세션제 투는 거비로 볼바 포럼도 오는 원체 포롤 다이톡 다신 동너더비다 마두들 로샬레시 심당 투너 또 그런 넘어 아이나 따모 오늘 지민스타 다이나 아필도 주는 이세 아도가 마탐들 수 떨만 마탐다 디만 야오기브라 이그리멘트다 코키 밀리텐싱 코키 그룹 싱구나 कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनी हाइब यावगिब्रा और नत्रंग से कोई कोकिलिन पीगदबनी हाइब यावगिब्रा दुम तंग थुना प्रिंबल द याखोगी रूल द यार मोगी एग्रीमेंट द यार होल वन देन अप टू द एंड ऑफ द कनो एवरी सही खुदिंग तौनरी दो अदो यावरंग तंग येंगिरो अदोगा यावरगना अदुम हाइदोकबिरो मयाम द सी यावी सिना मरबन सुना मर खोंग सी इरांग थोकपनि हाइबदो अदु प्रूफ तौबिरो अदु सोइदबिदा अइना खाइ पामजरिसे खबर कागज अदुद तौनदबिदा once for all irel lebiragadi house ta tang thuna ko biragana mado hoji issue solution na ba ado ong hoji haita charge to thung to myam na sage hunne hunne de tong le myam se masi loina na bang tang to wiro haidana I honorable chimin sei pungsing jinjage ado amana honorable chief minister na hai angrang che khogi chief minister amna khogi MP sing honorable MP sing da kareng bathan na bi itichu ngang ba se sichu ai wakhan da di sum lebak masa ta da male na khali kai no bu my physical appearance hai tar na anga sa gi se example akhoi gi masa makchi house ki leader ore ni akhoi na motion ma move to kan da issue je khana je haba matam da yagi de dana bibi rakte ba koi manga china sign toraga har ba se masi pura threat be na na thosi खाना थोसी हाउस से होल कनो मयाम से रूल से पूरा कनो थमगा कोन हाउस से डिसीजन लौरगा लोइना नोइने तोंग पास तोंग खै तोजकर कोई साइन तोजरगे याजरगे तौदबु सेशन जी दम फमजे ना कोइना मोशन मु तौद मा यागी दे यागी दबना कोइनो वा ngang द फंगी दे फंगदबना मरबदना कोइदि कोइना प्रजागी रिपनि दे बमना कोइना हाउस से थोला कोइना प्रेस कॉन्फ्रेंस तौजे से कोइना सी कनो दी शिल्का शिल्ट्राक बिहारो दी होगी लाइरिबा विलेज भलंटर फोर्सेस कमाना ngak sinjige mayan moije kamana normen sil hanjige haidana adugi resolution move to bum matamda ma yagi da number no koi wangang da phangi deba aduna mapana tholaga koi shuban puka chai ado how sina pura puri bhaila to rule loin bhaila to biraga koi wangang ma pibi dre haina koi haige ba sumai to na honorable MP sing na su koi inner MP haitare mana motion mayam thangalangani थांगापन मन पीबिरक्तबन मरमोदना अंगांग मोइ तरुक लहिदब तरुक तो मदुदो अदुगिदंग अवाब फोंदोकजबनी आइगी खुदोंचाब फंगद्रे हायदना अदु हाबिदंग करेंग बथाय नगांग तबुदो आइदि चिमिन सर मंगाम दैदि दुमाना nganghani देन खल्ले मरमदि ओनबा एमपी थांबो मतमसु आइना कायरक हाना सिटिंग कुलेबदो लिसिंगलक पिरसु आइंगोन ngangnab तांजाजो सुं पीबिद्रे हायदि मदु पिदोसे Prime Minister, ado speaker na piga dam na speaker if I speaker or amre khangje aina yanang da bada aina niyom chum yanang da gadi pide zero oro bakta nimai khoding zero aje thanga cha bakta masagi amtang phangal ru jome motion hangida na hodre hare aduna maximum try tau jabdo phangje da na haidi kanoda koi constitution pura puri gyamin ta da chalai rabni na BJP sarkar na chalai rabni na masi member mer right tak je honorable speaker na bhakta mala bane ba maje kullak che maximum apply tawre adubu amtang chance pibi gen pibi khudong jab pibi rak tram ne zero or da ju pungamam khai khaidong se pangda ngai laiba matam da ju atai na mai matung na thangal lau khalaga ma no pi khatlak tre ne ba asi kanada ta na du no ba honorable chief minister na hangjing se aduna manungda hangba ngamjadabado mayam awabdu yanga hoji army ki manungda phongna pharabado adugi nungaitabado phongdokjabado bu ma democracy laibak ni na mana parliament manung ngamjado mano ka ram pai tawjabdo akamai tawdudi madu ai khanbada privilege so ba ni khalleba adama masu ai wakhandadi as a chief minister ban laibak si state chief minister ban madudi tawdabne hena pharodra nai ne khanjai aduga amana kailai masik amana ngasai aina tatan haibdo shanti se lakse haiba tarabadi village volunteer singse ching jongare tang jongare noi to o akhoina ne nga gi haidana phatana stand na pura puri full confirm to wir haraga asagi state security se loina central security se loina na
mafam amamamda lising amamam thamerga mafam taramari manga tani taramari manga se state force lising kun taramari manga thajalo center ki taramari manga thajalaga kanam da sangpo yaro ko haidana speaking order ma thuoga loina jingsu tannagaraba kan mogi yumyum tannagaraba jingdar karisingdo de somda ju jingong leriba kogi village brandra mayam pulap to sase ware akhoi ngakjerege habse hogibang ngamdabado angtangning ngambiusine hajerise ado itaragadi santi hanjelakane point amaga similar home chuba point na last ta khogi brother khogi basinda se political family dharok pani masilo gi saten su hai aduga khona tajabada yamna academician khogi haitare ne oiba misak ne khogi logjai adubu mana khogi sumaina press ta 1950 da laigiba koi article 174 se atamna na masigi law department faminare haraga koi press ke sinau thingda lanama missplit tawri haraga tawdo mado tasengadi tawiro moidabane ba sije mayam da pire ego numito da loir pire press ko phange asi matung ne dichume ba sidari at least we ma da sahi ma da ni have at least have ba adugo 1951 dadi adu ji at least to sitting to phangodam si lokthok khare aduna akoi gi constitution na 2080 makara koi tamon habi gi 2080 makada every state khuding making de nogi lo semjaraga assembly da chalai biro haidana aju sahi manga ujira kunna matam da ngasagi kare haidar ne hariba rules of procedure kanjang business se 2080 makada seme himi posla kari hare rule number 17 age da haire ko shall have at least shall have happiness da kayang tabra subject to the articles shida ai mana shida hariko subject to the article 174 of the constitution of India in every calendar year the assembly shall have happiness ko shall have not less than 3 session have shall have may have the can shall have the compulsory tawro have never tawdagadi have the lite ko tawdagadi dandi pi ko have the lite ko constitution ko makta adam haida bane madi doctor dandi pi have the yaude tawgado ni that have never constitution have khuding rule kanara article sing haise ado that shall have the may have the can bane shall have not less than 3 session of them kogi namely had budget session antam session and winter session with minimum 50 sitting days higher them shikarai semi constitution article 2080 makada 2080 makada sida sheme 2080 rules of procedure haje sida hare bana no isteki rule do sida semjar haita di 17 age hai rules of procedure conduct of business ki rule number 17 age hai constitution article 2080 makada sheme khoi tamoranjin hagibdo ase shije constitution shemon shemane ba aduga ngasa haida harba rules of procedure conduct of business di constitution override to in haibam jawaba adudi rules of procedure conduct business siju constitution semane ba atoba ko emelemen tok tak sendem na teba sisi yare harakanda yana ba koi post tour conference na koi all state speaker khudimona state khudimakna harbisi khana ba matamda yamdar ba sahimada antan session winter session budget session phamasena akoina decision laweba lawu matung state khudimuk hare adugu legi lok sabha da su hon dum phamidana dum pham tenabring ne ko kaibo kanda yana condition na tai sung cha cha da dana si pham da gadi ko lap tong have na te ko to bu tha trok di he na ba have ne tha trok yep te le ga dong ni adugo tha trok no anirak pham da lo sing ga do na ti have ni article 174 have si di adu gadi ngasagi honorable minister habib do aduna ing ngasagi si je khoina rule semi se sigi rule number 17 age hai rules of procedure conduct of business hai mase constitution semon constitution 2080 makada sembani sikatane haje ke tawjabani da aduna akhoi masi hajeri se hojikti masagi amana akhoi homla phamba ya hai mana adubu isusin mar mana pham ya da haitadi isusin mar moragani akhoina marirak ni mangarak ni inyang met khudingi pham jeraga pham house porpo from the ne ka hondong ta wi no ta decision law yen moi mateng pang na MLA mangana hajibu jibu kari kai ge ba adu itadi issue number pham ya dun haitara ga di honorable minister haidu edi
प्रजासु ज्ञान मांगोद्रा मांगोद्रा हाइदिजे आइदि हाइदबा ngamद्रे इशुसिना मारम ओरगा अखोइना फमदबनी अखोइ मतम हुम मरि फम यावी हाइयाबा अदु इशुसिना मारम ओरना अखोइना फमजारिजे इशुसिना मारम ओदा तारगदि ओनली नेम सेक्टा सरकार बिजनेस लेता तारगदि सेशन नोंगदा फम यावेबा निनिदा फम यावेबा नोंगदा फम ओनली नेम सेक्टा फम यावेबा हुजिकति इशुसिना मारम ओरगाना पीसिन लांगनानाबा खोइ मा अङ हाइनै मा पुलप हाउस दाइता लेना फमजि हाइबनेबा अदुना फमबि ओना खोना कौबियु हाइजबनेबा अदुजु हारबसे सेक्रेट सिटिंग फाननमनि खांदे अमने फांदे निमि 15 days लेरगसु 15 जबंग नत्रगसु माना मसागी अर्जेंसी ला अगदी याउजे को कोइ रूल सो पोजो कंदो बिजनेस की रूल नंबर 4 दा मसागी सिटिंग फमबसे माना करे हेगेबो सिमदंग हाजरा लिसन जके को सिमदंग रूल नंबर 4 हाजे सिदा सुमोद सिटिंग हाजे प्रोवाइडर दा यावे बसिदा रूल नंबर 4 rules of procedure kind of business provided that when a session is called at short notice or emergently, summons may not be issued to each member separately, but an announcement of the date and place of the session shall be published in the Gazette and made in the press, and members may be informed by telegram. Aduga Sidana provided not of 15 days, Matam member the Pigadoni, Adubu, 15 days, Peter Argensil Agadi, Masaki telegram through the place Kutanga, Tauraga, could the Kawaya heaven, Aduna, when she matam, couldn't lying a yard, when she rule number 4 Simakada, Kobiu hiding a honorable, or Kogi, Shelpily, then high to Sishina never. Shishinani, Matamuni, Trawan Padadi, rule number 4, the Kashmani people in a rule number 4 Simakada. Ini matamanda kawaya hana honorable matamdi minister na hangi press conference haibine aduna aina hajiri sauji matam ju lairi yaraga di togi haraga once and for all hoji issue shugi matang hairo issue ji kamai losen haraga do house koi punamana phamina raga na koi member punamana phamina raga loisana hena phagani habja ai smana thamjaga. Thank you. 자, 둥도로